i četvrtim panelom. Iako je okvirni naslov skupa nacionalne manjine u Sarajevu, naša dilema sa početka skupa i danas traje i još uvijek postoji. Dakle, šta su to manjine i kako ih definirati? A moguće na različite načine, ovisno o tome kakav kriterij uzmemo. Trenutno za ovim stolom ja sam manjina u odnosu na kolegice Veru i Sanju. S druge strane, kolegica Sanja iz Beograda je manjina u odnosu na mene i Veru iz Sarajeva, dok je kolegica Vera manjina u odnosu na mene i Sanju kao mlađe kolege. Naravno. Kriteriji su različiti, ali nećemo o tome puno govoriti. Ja nisam ništa rekao loše, ja sam htio samo kazati kako je kolegica Vera iskusnija od mene i Sanja. Da, sve je relativno na kraju krajeva. Kolegica Sanja Petrović-Todosijević iz Instituta za noviju istoriju Srbije iz Beograda s temom Na putu, repatriacija dece pripadnika nemačke nacionalne manjine u Jugoslaviji posle Drugog svjetskog rata 1948-1956. godina. Dakle, tema kojom se kolegica već duži niz godina bavi. Oni među nama koji su čitali njene radove, knjigu, znaju da je to tema kojom se već godinama bavi i da je zasnovana na ozbiljnom istraživačkom radu. Kolegice Petrović, izvolite. Hvala. Samo da prezentaciju pokrenemo. Tako, i samo ja ću ovde ili ovde. Hvala na najavi. Dobar dan svima. Dakle, ova tema se na određeni način dotiče i Sarajeva, jer je i Sarajevo bilo na ovom dugom i veoma komplikovanom putu koga možemo posmatrati u okviru prostorne, ali i u okviru prostornog, ali i u okviru vremenskog okvira. Dakle, 14. novembra 1951. godine, 3 dana pre nego što će objaviti vest o velikoj turneji fudbalskog kluba Crvena zvezda po zapadnoj Nemačkoj, Beogradska dnevna novina Politika je objavila vest pod nazivom Grupa od 416 dece nemačke narodnosti biće vraćena roditeljima. Ja neću čitati u celini ovu vest jer nemamo vremena, ali ona se nalazi u okviru moje prezentacije. Vest koja je objavljena u Politici označila je početak realizacije međunarodne inicijative spajanja oko 2000 dece, dakle najmanje 2000 dece, toliko sam ih ja izbrojala na osnovu uvida u pre svega građu Jugoslovenskog crvenog krsta, pripadnika nemačke nacionalne zajednice u Jugoslaviji sa njihovim roditeljima ređe, ali češće sa članovima njihovih užih ili širih familija. U periodu od 1951. do 1956. godine Jugoslovenski crveni krst je u saradnji sa organizacijom Međunarodnog, Nemačkog i Austrijskog crvenog krsta organizovao 11 transporta, kako se govorilo, volksdeutscherske dece, koju je trebalo, citiram, vratiti roditeljima i najbližim srodnicima u Nemačku, Austriju, ali kao što vidite i u Francusku, Englesku, Belgiju, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Venecuelu i Australiju. Iako je odlazak dece pripadnika nemačke nacionalne zajednice u Jugoslaviji u zvaničnim dokumentima, dakle i jugoslovenskim i međunarodnim, to je vrlo bitno, definisan kao repatriacija, u smislu osnovnog značenja pojma repatriacija, on to nije mogao biti, jer su sva deca pripadnici nemačke nacionalne zajednice u Jugoslaviji zapravo bili jugoslovenski državljani, kojima je država zbog osetljivosti, da tako kažem, društvene grupe koje su pripadali na osnovu molbi roditelja ili rođaka omogućila da se na lakši način isele iz zemlje. I na samom početku rekla bih nešto o tome kako je zapravo došlo do toga da se
dečaci i devojčice o kojima ću danas govoriti razdvoje od svojih roditelja i članova svojih porodica. Dakle, Zoran je to pomenuo da je nemačka nacionalna zajednica u Jugoslaviji pre Drugog svetskog rata bila zapravo najbrojnija nacionalna zajednica. Najveći deo pripadnika nemačke nacionalne zajednice u Jugoslaviji živeo je u Vojvodini i pre svega u onom delu Vojvodine koga označavamo kao Banat. Kao što znate, u jesen 1944. godine Srbija je oslobođena. Naravno, pored centralnih delova Srbije, Kosova i Metohije, oslobođena je i Vojvodina do kraja oktobra, odnosno početka novembra meseca 1944. godine. Dakle, i oni delovi Vojvodine u kojima su Nemci predstavljali značajan procenat stanovništva. Nemaca je naravno bilo i u drugim delovima Jugoslavije, odnosno pre svega u Sloveniji i Hrvatskoj, ali ovo su delovi Jugoslavije koji se nisu u tom prvom valu, da tako kažem, našli na udaru oslobodilačke vojske, Narodno-oslobodilačke vojske i jedinica Crvene armije, tako da su pripadnici nemačke nacionalne zajednice u Jugoslaviji koji su živeli u Sloveniji i Hrvatskoj zapravo imali vremena, da tako kažem, da se na vreme sklone, odnosno isele iz Jugoslavije. To nije bio slučaj sa najvećim brojem pripadnika nemačke nacionalne zajednice koja je živela u Banatu. Drugim rečima, oslobođenje u jesen 1944. godine veliki broj Nemaca je zateklo na kućnom pragu. Odmah po oslobođenju Srbije, tačnije rečeno do leta 1945. godine, svi pripadnici nemačke nacionalne zajednice koji su se zatekli u Vojvodini zatvoreni su u logore za Nemce u Vojvodini i Banatu, logore koji su osnovani u pojedinim delovima sela u kojima su do tada već živeli Nemci. Krajem 1945. početkom 1946. godine u logorima za Nemce u Vojvodini je bilo negde oko 105.000 Nemaca. Logori za Nemce u Vojvodini postojali su do leta 1948. godine. U narednom periodu većina Nemaca koja je izašla iz ovih logora, a izašli su kao jugoslovenski državljani, to je vrlo bitno da naglasimo, napustila je Jugoslaviju i do 1969. godine iz Jugoslavije se pretežno za Saveznu Republiku Nemačku iselilo negde oko 90.000 Nemaca. Većina njih bila je logorisana u ovom periodu, dakle od sredine 1945. do sredine 1948. godine. Sad, postavlja se pitanje šta je bilo sa najmlađim pripadnicima nemačke nacionalne zajednice u Jugoslaviji u ovom periodu od leta 1945. do leta 1948. godine i u najvećem broju oni su naravno podelili sudbinu svojih sunarodnika, dakle kao i odrasli, kao i punoletni građani, i oni su se našli u logorima za Nemce. Takva situacija je potrajala sve do maja meseca 1946. godine, kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova Federativne Narodne Republike Jugoslavije donelo odluku i naložilo Komitetu za socijalno staranje FNRJ da iz logora u Vojvodini izvede 3.000 dece bez roditelja i da ih rasporedi u domove za decu bez roditeljskog staranja širom Jugoslavije. Ova inicijativa u najvećoj mogućoj meri je bila prouzrokovana time što su uslovi života u logorima za Nemce bili vrlo loši, a upravo u proleće 1946. godine u logorima je izbila i epidemija tifusa. U početku inicijativa je bila da se iz logora izvedu deca koja nisu imala roditelje i deca koja sa roditeljima nisu bila u logorima iz raznoraznih razloga, u njih sada neću ulaziti. Početkom 1947. godine doneta je odluka da se iz logora izvedu i sva druga deca.
Tom prilikom, kao što vidite, zauzet je stav da zapravo boravak dece u logorima sa roditeljima ni na koji način ne olakšava uslove života te dece. U prvom trenutku doneta je odluka da se ova deca izvedu u domove koji su se nalazili na teritoriji Vojvodine. Vrlo je bitno da kažemo da su ovi domovi osnovani krajem 1945. početkom 1946. godine u okviru inicijative pre svega srpskih vlasti da se na teritoriji Vojvodine i Banata osnuju takozvana koncentrisana dečija naselja u okviru kojih će se zbrinuti u najvećoj mogućoj meri pre svega deca sa teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske koja su u međuvremenu kada je Srbija oslobođena, dakle u jesen 1944. sa ovih teritorija na kojima je još uvek vođen rat, kako bi bila prebačena na oslobođenu teritoriju. Radilo se o deci, to pre svega važi za decu sa teritorije Bosne i Hercegovine, koja su bila u izuzetno lošem stanju, o čemu je posebno pisala doktorka Saša Božović u svojoj knjizi Tebi moja Dolores. Ono što je paradoksalno, dakle, većina ovih domova osnovana je upravo u kućama banatskih Nemaca koje su pre toga ispražnjene jer su Nemci odvedeni u logore za Nemce. Ono što je paradoksalno to je da su se među prvim korisnicima ovih domova našla i upravo ova nemačka deca koja su onda izvedena iz logora za Nemce i faktički vraćena u svoje kuće koje su sada bile pretvorene u domove za decu bez roditelja, za decu bez decu koja su se nalazila, koja su bila posebno socijalno, da tako kažem, ugrožena. Dakle, najpre su izvedeni u domove za decu bez roditeljskog staranja u Vojvodini, ali je onda jugoslovenska vlada donela odluku da će se najveći deo ove dece izvesti iz ovih domova i rasporediti u domove za decu bez roditeljskog staranja širom Jugoslavije. Najveći broj dece u prvoj grupi koja je izvedena iz domova u Vojvodini nalazilo se negde oko 1300 dečaka i devojčica. Njih 500 je zadržano u Srbiji, uglavnom u Vojvodini, 300 je raspoređeno u domove u Hrvatskoj, po 200 u domove u Bosni i Hercegovini i Makedoniji, 150 u Sloveniji i 50 u Crnoj Gori. Naravno, postavlja se pitanje šta je na neki način doprinelo tome da Jugoslavija početkom 50. godina relaksira svoju politiku prema tretmanu, kako se govorilo, nemačke dece i njihovom ponovnom spajanju sa ređe, roditeljima, a češće bližim i daljim rođacima. Kada ovo kažem, nemojte da mislite da Nemci po izlasku iz logora za Nemce nisu mogli da stupe u kontakt sa decom koja su prethodno izvedena iz logora i da nisu mogli da ih povrate. Mogli su, ali su kriterijumi bili izuzetno strogi, visoki, o njima takođe sada neću govoriti jer nema vremena, i većina njih zapravo nije bila u mogućnosti da ispuni te zahteve, zbog čega su se oni iseljavali, a deca su prosto ostajala u domovima kako bi se to pitanje rešavalo, uslovno govoreći, naknadno. Dakle, spajanja sa porodicama je bilo i do 51. godine kada počinje ovo organizovano spajanje, ali ono do 51. godine nije bilo ni upola, da tako kažem, tako masovno kao od 1951. godine. Tri su okolnosti po meni posebno doprinele tome da Jugoslavija relaksira taj stav prema spajanju dece sa roditeljima. O jednoj se dosta govorilo i to je naravno uspostavljanje diplomatskih odnosa Jugoslavije sa Saveznom Republikom Nemačkom 1951. godine. Ono što je po meni u ovim tumačenjima dosta zapostavljeno, to su dve okolnosti koje su izuzetno značajne. Sve do sukoba između Tita i Staljina u leto 1948. godine Sovjetski savez se u Jugoslaviji smatrao garantom, da tako kažem, svetskog mira.
Promenom spoljnog političkog kursa Jugoslavije od 1949. godine, novim garantom svetskog mira je počela da se smatra Organizacija Ujedinjenih nacija i Organizacija Ujedinjenih nacija je postala važan medij za iskazivanje, da tako kažem, jugoslovenske spoljne politike. Svoje sve bolje pozicije unutar Organizacije Ujedinjenih nacija Jugoslavija je koristila kako bi preko iste od početka 50. godina 20. veka pokretala različite inicijative koje su se između ostalog odnosile na najmlađe jugoslovenske građane. Pa recimo, pored ove inicijative vezano za spajanje nemačke dece sa njihovim roditeljima, aprila meseca 1953. godine Jugoslavija je preko Organizacije Ujedinjenih nacija pokrenula inicijativu za povratak dece jugoslovenskih državljana koja su bila na školovanju u suvorovskim vojnim učilištima u SSSR-u, ali i u drugim istočnoevropskim zemljama. U isto vreme pokrenuta je inicijativa za povratak takozvane ukradene dece. Pored toga, posebno je značajno naglasiti da se ova inicijativa poklopila sa ubrzavanjem aktivnosti u vezi sa repatriacijom grčke dece i njihovim ponovnim spajanjem sa roditeljima, od kojih su mnogi živeli u zemljama narodne demokratije. Hoću da kažem da je ova inicijativa zapravo koordinirala čitav niz drugih akcija koje su u velikoj meri bile olakšane time što je Jugoslavija postala ne samo aktivan član, već veoma uvažen član Organizacije Ujedinjenih nacija. I treće, ono što je, čini mi se, potpuno zanemareno, nakon decembra meseca 1949. godine i trećeg plenuma Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, u Jugoslaviji dolazi do proklamovanja nove politike obrazovanja i vaspitanja, koja se radikalno odrazila na promenu odnosa države i društva prema konceptu detinjstva i mladosti u Jugoslaviji, koje se sve više oslobađalo krutih ideoloških stega, a ova deca su između ostalog bila i taoci, dakle, jedne takve politike i uvodilo u okvire takozvanog srećnog i bezbrižnog detinjstva, srećne i bezbrižne mladosti. Dakle, januara meseca 1951. godine čitav posao oko spajanja nemačke dece sa članovima njihovih porodica, mislim, ja ću ih zvati nemačkom decom, radi se dakle o deci pripadnicima nemačke nacionalne manjine u Jugoslaviji, prepušten je od strane Komiteta za socijalno staranje Crvenom krstu Jugoslavije. Da bi se određeno dete uvelo u evidenciju Crvenog krsta i samim tim stavilo na spisak za repatriaciju, najpre je bilo potrebno da se za određeno dete od strane roditelja ili člana uže ili šire familije podnese određeni zahtev. Ja sada neću govoriti o tome koliko je to bilo komplikovano iz više, da tako kažem, razloga. U svakom slučaju, uz neka manja odstupanja, svih 11 transporta koje sam ovde pobrojala formirani su na potpuno identičan način. Svi transporti kretali su iz Beograda i kretali su se iz Beograda preko Zagreba i Ljubljane do nekog od graničnih prelaza sa Austrijom. Deca koja su dovođena iz domova u Vojvodini, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji dovođena su prethodno u Beograd, gde se formirao transport, zatim su se toj deci pridruživala deca prikupljena u Zagrebu i deca, dakle, iz domova za decu bez roditeljskog staranja u Hrvatskoj i u Ljubljani deca iz domova za decu bez roditeljskog staranja u Sloveniji. Svako dete sa sobom je moralo imati određeni broj tačno utvrđenih dokumenata. Dva ključna dokumenta bili su, dakle, taj lični list
i list o zdravstvenoj proveri kandidata, da tako kažem, za repatrijaciju. Primopredaja dece, a to je zaista bila primopredaja svakog deteta pojedinačno, vršila se na granici u prisustvu predstavnika Međunarodnog Crvenog krsta, jugoslovenskog, nemačkog i austrijskog. Činom primopredaje dete se automatski ispisivalo iz jugoslovenskog državljanstva i upisivalo u austrijsko, odnosno nemačko državljanstvo. Jugoslavija je za svako od ove dece izdala izlazne vize, Austrija je zatim izdavala ulazne vize i tranzitne vize za decu koja su nastavljala put do Nemačke. Nemačka je izdavala ulazne vize za decu koja ostaju u Nemačkoj i tranzitne vize za decu koja su putovala do drugih evropskih zemalja i do ovih preko okeanskih zemalja. I samo na kraju, o tome neću stići da govorim, ali o tome ćete možda čitati. Ono što je meni bilo posebno interesantno, a to je zapravo kroz kakva su sve emotivna stanja tokom ovog dugog i komplikovanog procesa prolazila ne samo deca, već i ljudi koji su sa tom decom radili, vaspitači u domovima, oni koji su ih čekali negde u Austriji ili Nemačkoj, ljudi koji su u međuvremenu postali staratelji dece ili su čak neku od ove dece usvojili, a u jednom trenutku su zapravo morali da se rastave od njih. Za mene je posebno potresno bilo svedočanstvo Blagoja Blažića. On je, nažalost, umro pre 2 godine. Blagoje Blažić je bio vaspitač u dečijem domu u Starom Lecu i u svom iskazu 2012. godine on je opisao rastanak sa jednim od dečaka. U tom svom iskazu on je rekao: Petar nije hteo da ide, govorio je da nema gde da ide, govorio je da nema kod koga da ide, a meni je bilo stalo da ne ide. Kad je stiglo pismo, ja sam mu saopštio da treba da ide. Pitao sam ga koga on ima u Nemačkoj. Reč je o rođaci, nije hteo da kaže ništa o njoj, ni da li je majčina, ni da li je očeva sestra. Ona je u Frankfurtu na Majni imala radionicu za opravku muzičkih instrumenata koji je htela da ostavi njemu. On nije hteo da ide. Govorio je da on nema gde da ide i da je ovo njegova domovina. Ja napišem izjavu, a on je potpiše. Ja je pošaljem Crvenom krstu. Kad su me nazvali, kad me potkupiše, da li sam svestan da je zemlja u obavezi? Na kraju su rekli da se dete opremi i dovede tada i tada. Ja ga pozovem. Kažem mu kako stvari stoje. On u plač, ja počnem da plačem. Ne mogu da suzbijem emocije. Ne vredi. Kažem mu da se sprema. Dođemo u Crveni krst. Kažu mi tamo, kakav je to taj vaš upravnik? Da li je on svestan da smo u obavezi da ispoštujemo međudržavni ugovor, da ga Crveni krst traži? Ja kažem, ma pustite ga, neka budala. Kad sam potpisao neki papir, ona mi kaže, pa vi ste upravnik, pa sad ste rekli za sebe da ste budala. Ja kažem, pa i jesam. Taj rastanak je bio jako bolan. Mislim da ni jedno drugo dete nisam vodio za Beograd. Hvala. Zahvaljujem se kolegici Petrović-Todosijević. Odmah dajem riječ kolegici Veri Kac za prezentiranje teme ustavno-pravnog položaja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini od 1946. do 1974. godine. Poštovane kolegice i kolege, znam da ste umorni. Ja bi najrađe odustala od ovog rada, od ove statistike i ustava koji nemaju uopće veze sa životom. I završila se savjenim radom, ali eto je obaveza da ja predstavim, ja ću kratko predstaviti svoj rad. U ovom izlaganju kratko ću se osvrnuti na demografsku sliku o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini prema apsolutnim i relativnim veličinama, zatim o njihovom položaju prema jugoslovenskim i bosansko-hercegovačkim ustavima i na kraju o mogućnostima političkog predstavljanja nacionalnih manjina. U naslovu rad je periodizacijski ograničeno razdoblje od 1946. do 1974. Pošla sam od 2 najznačajnija ustava u socijalističkoj Jugoslaviji, međutim kada sam istraživanje oslonila na demografsku podlogu nisam dobila nikakve vidljive rezultate analize za ovaj kratki period. Ideja je tada potekla da se proširi rad
na popis do 1991. A ako bi slučajno bili objavljeni ovi popisi iz 2013. bilo bi fino vidjeti kako su te nacionalne manjine od onog vremena dolaska do 21. stoljeća ostale samo u najtanjim tragovima. Na ustavno-pravnom planu desile se promjene u Bosni i Hercegovini početkom 90. godina 20. stoljeća raspadom SFRJ i promjene definicije o nacionalnim manjinama i tada sam vidjela da ovaj period Drugog svjetskog rata, poslije Drugog svjetskog rata, o čemu je sad najslikovitije govorila Sanja, kako ti ratovi i ovi sad iz 90. mijenjaju i utiču, ostavljaju snažne posljedice na nacionalne manjine u okviru ukupnog stanovništva i jednog društva uopće. Rad je za ovu priliku proširen u odnosu na naslov na 5 popisa od 48. do 81. koji iskazuje nacionalne manjine i narodnosti u Bosni i Hercegovini, kojim je pobrojano 17 nacionalnih manjina prema definiciji nekoj koju sam ja našla u partijskoj građi i koja se kaže da su oni članovi partije iz dijela nacionalnih manjina, oni koji nisu južnoslavenskog porijekla. To definiranje nacionalnih manjina je stvarno problem, pošto u popisima koje sam ja gledala od 48. do 81. godine narodi su poredani po abecednom redu, znači nisu ni na jedan način odvojene nacionalne manjine. Možda ipak jedna bolja definicija koja je možda na brzinu iskovana da se nacionalnim manjinama, odnosno manjinskim narodima u pojedinim republikama jugoslavenskim osjećaju oni koji nemaju svoju nacionalnu republiku, pošto je FNRJ stvorena prema nacionalnom principu, tako da znači prema toj definiciji, kao što i nisu bili Slovenci, Makedonci, Crnogorci i Albanci, nisu bili nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u ovom socijalističkom periodu, što određuju ustavi i drugi zakonski akti. Od vremena samostalne Bosne i Hercegovine, to jeste tog rata 90. godina, mijenja se i ta neka definicija o nacionalnim manjinama i ovdje se kaže, citat, nacionalna manjina je dio stanovništva, državljana Bosne i Hercegovine koje ne pripadaju ni jednom od 3 konstitutivna naroda, a sačinjavaju i ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja. Kraj navoda. Za razliku od socijalističkog perioda kada su se u ustavima jako jasno dale da će se garantirati prava nacionalnim manjinama, ova sada najnovija definicija govori s mnogo detalja, govori šta su to nacionalne manjine, definiraju je, ali što se tiče poštivanja tih nacionalnih manjina, svjesni smo da su svi u ostalima. Ja sam napravila 2 tabele koje su jako sitne, pa ih nisam neću i ni prezentirati. I jedna je u apsolutnim, a jedna je sa relativnim učešćem. Kada se govori o popisu stanovništva, izdvojena je od 48. do 81. godine 17 nacionalnih manjina, pa eto, pošto govorimo od njih, skratit ću na drugom mjestu, ali pročitat ću koje su to nacionalne manjine po socijalističkim popisima. Austrijanci, Bugari, Česi, Grci, Italijani, Jevreji, Mađari, Nijemci, Poljaci, Romi,
Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Turci, Ukrajinci i Vlasi. I sačinjene tabele, osvrnut ću se samo na neke karakteristične momente. Ekonomisti uvijek kažu da su popisi stanovništva vrlo bitni za materijalni i društveni razvoj jednog društva. Međutim, na primjer, ovaj popis iz 1948. ima jednu političku notu, a jeste nema Austrijanaca, Grka, Jevreja i Poljaka u ovom popisu 1948. Ostali su ostale su svrstani i onda to sigurno govori o ovoj politici poslijeratnog društva kada je iseljavanja Poljaka, logora za Nijemce, stradanja Jevreja i tako dalje. Tako da politička nota popisa nije nešto što se javlja odavno ili nedavno kod nas, nego je to već, može se pratiti kroz te popise, kroz cijeli socijalistički period. Također, brojnost Nijemaca se smanjuje iz popisa u popis i oni su prikazani kroz te sve popise, a do popisa 1971. Ukrajinci su bili uvršteni u rubriku s Rusinima. I tek kad su 1971. izdvojeni iz rubrike sa Rusinima i za tu godinu popisa i 1981. Vidi se da su Ukrajinci imali najveće učešće kao manjinskog naroda u tim popisima. Narod koji bilježi stalan rast samo ima pad 1971. Znači od 1948. do 1981. su Romi. Opet statistika poznaje iskazu na 2 decimale i kada se vide zvanični statistički popisi, onda znači 0,00 većina tih naroda, odnosno nacionalnih manjina nema iskazano. Ja sam to uradila na 4 decimale. Igrala sam se malo statistike i vidjela sam da se broj nacionalnih manjina stalno smanjuje. Znači, 1948. Učešće nije prikazano za Bugare, Turke i Vlase, znači relativno učešće, i tako se broj naroda povećava do 1981. kada na 4 decimale, znači 0 sa 4 mjesta, 11 naroda ne pokazuje, nacionalnih manjina ne pokazuje učešće u ukupnom stanovništvu. Učešće, moram da kažem, od 0,0148. Romi do 1981. povećavaju učešće na 0,17%. Osim slučaja Roma, svi ostali, rekla sam već, bilježe pad, pa se neću vas zamarati s tim podacima. A što se tiče popisa u 1991. ona nije uvrštena, s obzirom da nisam našla adekvatan godišnjak u Statističkom zavodu, a drugdje ga nigdje nema, pa se kaže na jednom mjestu, za koji mislim da je pouzdano, znači 1991. živjelo je 17 nacionalnih manjina, što predstavlja oko 35.000 građana ili 0,8%. I sada opet je 17 nacionalnih manjina, ali su umjesto Austrijanaca, Grka, Turaka i Bugara uvršteni nakon 1991. Slovenci, Makedonci, Albanci i Crnogorci. Tako da ta slika o nacionalnim manjinama se mijenja, ali ja mislim da ratovi najviše utječu na mijenjanje njihove slike. Ako se pozabavimo položajem nacionalnih manjina garantiranim ustavima, tada prvi ustav iz 1946. godine, za koga kažu da je prepisan iz staljinistički iz 1936. najjasnije govori i kaže: nacionalne manjine u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji uživaju pravo i zaštitu svog kulturnog razvitka i slobodne upotrebe svog jezika. Naravno, što se tiče terminologije, u ustavima narod, kao i uopće u socijalističkom periodu, je stanovništvo pučanstvo. Narodi su svi oni i nacionalne manjine i narodi, i većinski narodi,
Onda postoji jedna kategorija građanin kada se garantiraju osnovna prava. Međutim, kasnije u Ustavu 63. godine, ako preskočimo onaj Ustavni zakon iz 53. koji više govori o uvođenju samoupravljanja i društveno-političkom uređenju, i 63. već je uključen termin narodnosti, ali sa crticom nacionalne manjine, i 74. godine, da ne čitam, svi su vrlo slični članci koji garantiraju narodnostima, nacionalnim manjinama na teritoriji Republike sva prava i zaštitu svog kulturnog razvitka i slobodu upotrebe svog jezika. Upotreba jezika je i u sva tri ustava zagarantirana. Sada kada se to pogleda u stvarnosti, o tome je slika nešto druga. Imajući u vidu da se razvitkom društva popravlja Ustav iz 63. brojnim amandmanima iz 67., 68. i 71. Tako da u Ustavu 74. kaže pripadnosti narodnosti imaju u skladu sa Ustavom i zakonom pravo da upotrebu svog jezika i pisma u ostvarivanju svojih prava i dužnosti, kao i u postupku pred državnim organima i organizacijama koji se vrše javna ovlaštenja itd. itd. Ovaj rad koji sam ja napisala, ovo sam skratila i mislim da sam jednu važnu stvar izbacila, ali sad neću pričati o tome. Ovaj rad nastoje objasniti položaj nacionalnih manjina neposredno poslije rata prema Ustavu iz 46. imajući u vidu koje su to nacionalne manjine postojale i kolika je bila njihova brojnost prema popisu iz 48. i odnos nove vlasti prema njima, osobito prema Nijemcima i Poljacima. Ono što je karakteristično za socijalizam sa uvođenjem kategorija radni narod, građanin, narodnosti u koje podrazumijevaju i narode većinske i nacionalne manjine, to je ono što je kolega Zoran rekao, socijalizam je imao jednu ideju bratstva i jedinstva kojima se nisu željele isticati te nacionalne manjine, u stvari stvarati jedno društvo u kojem jednakih i ravnopravnih građana, odnosno radnog naroda, što je bila najčešća u ovome periodu do 70. godine radnog naroda, tako da nacionalnim manjinama nije osporavano učešće u socijalističkoj vlasti od naravno partije do predstavničkih tijela. Ono što neki autori kažu, nisu imali one izborne kvote nisu ni bile karakteristične za socijalistički izborni period, vodilo se vrlo računa o ključu nacionalnom, ali izborne kvote nisu bile prisutne u ovom vremenu. 67. sam radila i vidjela sam izbore sa biografijama ljudi koji su izabrani. Po onome što sam ja mogla vidjeti, niko od nacionalnih manjina nije izabran, ali isto tako po imenima i prezimenima se ne mogu ni određivati kriteriji koje je nacionalna manjina ili ne, ali kada uz fotografije i biografije tih ljudi se kaže da je Srbin, Hrvat, negdje čak i musliman, ne piše kao za Džemala Bijedića, nema određenja da je Čeh i Jevrej, mada prezimena su tu neke. To je onda jedan novi problem asimilacije. U stvari problem ovog mog rada ili mene koja sam se malo našla u velikoj temi jeste da jedno pitanje povlači drugo. Znači kada se govori o Ustavu, govori se o nacionalnim manjinama i onda te 67. uzburkane godine kada se otvara nacionalno pitanje uopće na području Jugoslavije, Tito definira, a on se islušao i kaže na Kosovu je rekao sljedeće. Naravno, nacionalni problem na Kosovu je bio značajan i te godine i on kaže sljedeće:
citat, bilo je pogrešno govoriti o nacionalnim manjinama. Mi u Jugoslaviji moramo dati primjer da ne može biti većine i manjine. Socijalizam to odbacuje jer podrazumijeva ravnopravnost svih. Nema dakle većine ni manjine, već postoje proizvođači, radni ljudi, postoje ravnopravni građani socijalističke Jugoslavije, kraj navoda, odnosno on to šire obrazlaže. Znači, intencija u socijalizmu je bila ovo u čemu je, što se može sažeti u ovoj poruci Tita koje se provodilo i u praksi. S obzirom na već te konsultirane statističke podatke o broju učešću nacionalnih manjina u bosansko-hercegovinskom stanovništvu i položaju prema ustavnim odredbama, ja sam napravila 3 nekakve studijice, to jeste poslije 46. Ustav do ovoga popisa 48. Objasnila sam taj raskorak između proklamiranih načela ustavima i zakonima i prakse, za što ima dosta literature. Sljedeće što sam napravila kao jednu studiju koju sam pokazala raskorak između ustavnih i stvarnih praktičnih ponašanja u izbori 67. gdje sam našla veliki broj podataka koji su to ljudi izabrani, iz kojih struktura nacionalni za predstavničke vlasti u Republici i na saveznom nivou. Sada su ostale samo 90. koje su nam bile neki dani i vrlo smo osjetljivi, pa možda će se negdje stati do rata. Što imam još reći, a to je da nekako je ostao najveći zadatak definitivno kako definirati te nacionalne manjine, kako ih odrediti i kada ti ljudi koji su tih 100 i nešto godina od doseljavanja ili 450 toliko utkali svoje živote, svoje znanje, svoju kulturu u jedno društvo i na koncu postali nacionalne manjine ili nestaju u tragovima, onda se pitamo kako da to gledamo kroz statistiku, ali ja ipak mislim da je to bolje, bez obzira što je moj rad o statistici, da je to bolje gledati kroz njihov doprinos kulturi, arhitekturi, muzici i tako dalje. To mi je mnogo bilo zanimljivije slušati nego baviti se ovdje statistikom, što sam, mislim, detaljno sam ja to uradila, ali sam skratila. Hvala vam. Zahvaljujem se kolegici Veri Kac. Završna misao iskazana u njenom izlaganju zapravo je povezana sa onim što je naš uvodničar Zoran Janjetović kazao na početku. Period poslije 1945. je veliko područje za istraživanje, prilika mladim ljudima da dobiju svoje teme i da te teme